Hey, what's up? Mayong udto sa tanan, mayong hapon kung hapon diha ug mayong gabi kung gabi kagatan-aw. So, ako di ay si Louie Imcho, creator of this channel. I think mga 2 years na kong ga YouTube. I think, and then my channel now is obviously not growing because nag-stop na ko og sub for sub, because kanang sub for sub has dako kay epekto sa imong YouTube channel, kay maigo gid na ang imong average view duration, imong watch time, kay usually mo click ra na sila sa imong video and watch for mga 30 seconds or 1 minute and then go out, and then, hey dude, you have a great job, hey dude, what a nice video. So ingon ana ka reality ang pagpadako sa YouTube channel. But however, na ako'y tip nga akong i-share sa inyo nga this is really the important thing nga imuhang makatunan. Una is to get the attention of your audience. Actually, ang YouTube i-recommend na imong video gyud sa sa ilang homepage, mga maybe gamay ra nga audience, and then if that audience is engaging through your video, therefore ma-realize sa YouTube nga ako ning i-suggest ning mga kaning specific nga video, kay I think this video will make viewers on YouTube. So all you have to do is to create a good thumbnail sa imuhang YouTube video. Kinahanglan siya kanang catchy gid siya, kung mahimo colorful. That's why I'm making colorful videos, og nag-click ani nga video is that you are interested in my video. So in the end, make a really great thumbnail. Second point nga akong i-istorya is to make your video watch your entire video. Usaon na ning pagbuhat. So imuha na ng problema. Joke. So daghan kay pamaagi nga mag-stay ang imuhang audience sa imuhang platform, or sa sa imuhang video. Kung maghatag kag information, be it concise, walay BS, walay bullshit, kanang really true gid ba, aron dili sila hawa, og entertainment man galing na, make it very interesting. So ingon ana pagpa-stay sa imong viewers sa imuhang YouTube video. Og ang ikadulo nga tip nga akong ihatag is make them watch your next video, kanang either sa ubos or sa suggested. Kinahanglan mo tan-aw sila ana, meaning to say interesado sila sa imuhang mga video, na ay importance ang imuhang video sa imuhang fans, and then you are good to go. Mo snowball na ang imuhang YouTube channel, mo grow ra na ngadto, maka-create kag good fan base. Unsaon man na nimo pagbuhat nga magtan-aw sila sa imuhang video sa sunod, imo aning CTA, the principle of call to action or call to attention. Ingon ani, if you do not see this video, kaning video diri sa kilid, please check this video, kay importante kay ni, and then maka-gain kag information ani. That is call to attention. And then check this video right here, and then if you like this video, hit thumbs up, and then also subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye bye.